Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Viberu promijeniti jezik. Pa da počnem. Uđete u Viber, a zatim u Settings, a onda u General, a gore u vrhu, u Language, tu kliknete. Evo vidite i sami. Prikazat ćemo se način da je postavljeno na engleski, a da bi to promijenili na srpski, idete prema dolje. Evo vidite sam, tu kliknete, štrikirate i u vrhu gore istu ćošku štrikirate. I promijenili smo na srpski. Vidite tu postavku. Evo vidite sami, sve će vam pisati način na srpski. A da bi sad promijenili recimo sa srpskog na engleski, kliknete ovdje u podešavanje, pa zatim u opšte tu kliknete, a zatim gore u jezik gdje piše srpski. U samom početku je jezik engleski, kliknete tu, potvrdite ga isto na ovaj štrik i tada ste postavili na engleski. Sve vidite i sami, sve postavke opcije su vam na engleski. Tako da, to bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.